Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadia kong pamanaya maka penggulalan sa manari-narinaw. Nadia mi to di prilalang na di kukurmata ke kalalagan ada to. O langwan na amana na bulay kami sisang kaya social media. Kano na baso ko pakalipatan na uba ko na makatadum sa misa bapas sadaramin na baso ko di pakatadum na maranong kami niya na atawa papugusuran kaba di benar mambuat subusu tuintan wida pak wingin na naguda dawe niya ng mga idula. Kaso ko na so mga manusia at tigi kalalaga na ada to. Nadarapo na so daway natatapo na so pawing mga idol. Nanay nwari at tigi nakadiridu kayo nung tanatadama nakatadamang ko at tigi na kung gudong adara ka nakitangkapan. Kana na sa mindurat na ipangilaman na di mariga ka dataro pakiulod apa saya na miroda ka manama miyang urang ka manama yang andingan ako datanong umarandang sa katinapiakan duda mirakanus sumano salamamiki kalalagan ada to sa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sapi telah demai nam berkai ni mengkosa dia nak kolam mai nak bulai ngadi tahu nak pakai tembang kana inu dinakai wow naku wow hatiku ni kalalaga angkat benda mabuk berenai geradita mau kor suta wapagawa matai nakasung kau makade ya Allah nanti iguni kalai nanai nukadi eridu kata de manakan bede nakodi kuding kinai yak
ke wow nama roro nadu entai anak agilar deuna ku sagina wang kakang nuagu nama ngabulayo ngakak nati guni kalang alageun sarombu ulade aniu na toto teu yang owe milawan ke kang nogu na kala lagna dato kami dibupa yunga na dia ko ala bewen nao makapela aku kowe ni buluga layo kaini suruta ma sabe kenone lain serong aku ngalalau sakadar ranu nainu desana pikir komi akam bela seberkagina wemi say nụ ribu